Keceng sialam bangala hello unity matang te isi pet ke do po bangala lo joy ke lam pe na bangke ilitum kaceton te aki ik akelo ke me ke no kadok kave amunit ke do ana phanta ilitum isi vet acha tailong wan thek pulutang la ansi unity pupudami sita non ilitum kar biang long atom long thek long bangla puson hello song ke do ana tum sta me ang ha banga chingkhe thai kumat ne phan bangke adim ave kumat ne phan ke aklong ave kumat ne phan bangke kupini alam pen kama tha kache tonte joy ne pen bangke pangrum poning tungte mate che song ra pering tungte po kama thadu nasi hala pusona kama thad dokok pulotang te ong dung utum ku pusona hala so butung long dak kaching rum don poke lasi non pini song akimi kar biang long alu ar jab det pusita me kupilo akache preke dolang pulotang te APM asong bangke a principles mate akamatha hala bang soang kur ke la hello nili tomang ha bangkala kai kita lage ingpu ang sidopo lapen kar biang long alu ke doan regional party atom pen kaching ki kache than ing tung te po bangala ke men tunit abelu nili tom bangke pini non pen amno hala bang so kaching ki lapen isi vet acha tai long kache song je phan bangale tum bangala ke ning hang lo sita la so song kopie posinang klang rock ma pulutang te la ke radet a chidi lo isi a song dolo la bang so song long kumane phan ka khinde pondokok pulutang te hala ka khinde chora mudit kuna lo do poloke hem megjang clip si do joinang poma matang te hala ke kok tha chipi mat akaji pe jodang kok poloke hala bang so bang putak che song tung dead long ri khe phan a jabing tung pulutang te konat ne donang kok pokente te BJP da duning tung te Congress along duning tung te akamat hang kur je tonte ideology a principles je tonte pulotang te konalo doi langke a thai ga bedalo lasi jong se komane bang phu non song long do bompen si aninga che pathi mate aninga che poi jong se dokok song akimi pe klang det pula so bang so ka khindi jong se dokok pulotang te nilitum kar jugang tungo bangke labang so song akiminang klang kle aprang kopia pot nang tum pangrom pontek det kopia pot nang tum khinde pondet hala bang hal tum karjugang tung bangke lasin li tuma hin pena kama tha kala hello differences of opinion matang te ili tumang bong ason penasonal alam long bangke kama tha kache prek duta hai lasi pulo ke irimun jong lam si pulo irimun jong lam mun thepen mun jong amun so lake do ala mun phota lake chingdon delu chingdon de poi phita iri hong doning la iri hong dolo pulotang la so kasi ki bacha kong dopo la si ni tong kama thakala hello ili tumang bong akamat tha konane ka chingdon do de abelang posita meni tuma hin pen ke kapaching don ponje phan la eklaivet ke doji phan ke ma tha pon po la hello si kar biang long ara ja semet pet regional party asong isi amhang nang klang thu detlo amhang nang thek thu detlo pura ning ka chepa oi nang ja ke nang ka be bonta aning si ka chepa rong pon thu nangi po bang a thik la hello nili toma hin pena bangke ke doana phanda ka pangrum ji phansi akama tha do pusi rap der phanda pachini poning tung kado presir pot manda ka dom peje lo tilin pen nangli karjo lam dak non kedo barim tribal atum lapen indigenous abang photo man pangrum pon ji ma so che song lo la pangrum pon tek lo polote ning tangkring po polam le sa hok lo se ni to bangke dak as a whole karbiang long long kedo barim la pen dak indigenous atum pen ilitum karbiang mong setame hok pet abang putman ban mangke ke pangrum pon ji asai lake deng pon vek po see unity like one vek nang po as a whole society bangke litum pangrum vek nang po angri ang don aso bang wan vek nang po kali punonte ilitum society ke si bhag mane divided society ke is a prangda mane la se all mane po bangke indigenous peoples la pen itum la karbi tum mencheng lo la pen tribal atum mencheng lo la kaddo we kai atuman bangke ke pangrum pon je bangke ni tum gela ke sia responsibility lo ni tum asai lo ni tum men mata da si embrek non si bangke ni tum ge si ka che song simply mane
la ke political party chot kali nil tum gado HSC ke bangke la ke se movement organization la samen masita me tum ke autonomous people's movement polo da ke andolon doji movement doji nasi non tek dam long bangke le tum la son gado we angkang pi ke matha pon pen with mane broader la so perspective pen kete tan na angkang pathe pen ki claim pon bang sabso kadure do karbeng long lo ase ele tum karbeng long non karbi pun pusitame ba indigenous tu pusitame ba tribal tu pusitame itu ma moyong se atoma ka khinde do ko pulo punon de la society bang se divided po bangla ke third force atum se ba ruling party tum se la ke advantage en po ase tum se ma ja ke ding pi andolon pon nahi pote lae kai tum karbeng long bang ke da dam tek telu sele itum se malik lo itum se mana hemateri pi lo itum se mari polo itum se kadoi do ke pangrum pon ye sai bang itum se deng pon angkok pala so responsibility bang ke itum deng nangkok ase dakla so tap thangalam abe no mane sectarian outlook itum pan bang ke no narrow mindedness we are broad minded people nitum bang ke ninga angkang ka pathe munetum la sila da ka bang ke dim wedaji dim klong wedaji la keplek keplak la sono bang wedaji to bang ke pangrum pan mo beto bolo to ke openam polisi lo nitu kadoi wana ke deng poje tum lo kadoi deng ponaji itum convince po convince to mana tum convince po pela tum pipia problem do ma la kadoi problem ta ching bai ching sai pensi itum ke pachun ba bori nale karjola ma holo la bangke ase pini pe polo pini nilitum la sosong amen mane nitum song bi seng nangko labang nitum ngoben ale karjo education je kodak lo laso regional party tu me bengan dampo paprang ne dereti Thomas state movement paprang ne dereti pe polo labang ke nilimata bangke is shortcoming do latum along asap so kadure do kamata kadure do polisi kadure do laseni tum theglong lo lason polote lake paprang ne lo lasi si vision ke do ne kadok kawe rada pani si proper si leadership keep pontek isi proper isi direction keep pontek di je ultimate ke tum target ke halada ada ke parle pontek je fan kadok kawe rada pan ke pontek lalo non football team ke do ji hai football team do pusita me who will be the champion of the game komalo ada champion ji bangke di kalima kalang nasi non bangke la so polisi me taralam dolo lase par mobena tum pulo party song do sita me people pale thege der bangke people seng nang ko la lo ni tum tek dam long bangke la haya shortcoming do la so mo de tum le damunelo lase ke pale dap ahoga hak karbyang lo non proper si leadership autonomous state movement ka do proper orientation pi nahi kodak lo ending ke kodak pe si tum kang chengi la so bang do nahi isi as uncompromised isi more revolutionary more mane as a movement oriented organization bangke pini tu bisa kenang so tepik lasi pini failar bang la hen hai lasi tu song ale ji lasi non movement apulo itu malonge song do tala tu mane tu pangrum ponji pangrum on pe alaw wede ji lasi non adek tum ki pu ke la son mate perspective paklang ke karbi vurse che thak lipo asini le pudamye bang ke tamil nadu lo adak te tamila party dal hai DMK do AIDMK do la pendola aso asa party do lang ada Tamil Nadu long Tamil do party sina me people lot TV ke chekloyon draw prang sina klang dan ultimately get TV ke se champion mati adak Tamil tum arat tum political aspiration ke pachun je pan bang ke choices for TV ke ala so pila so ala so bijoy thalapoti banse choice that look mati India long political party do why Aam Aadmi is choice in Punjab long people Aam Aadmi panse deng der bangke Punjab long dole akimi puche krong mang do sita une der lo asili po bangke ni to party ke poloi to de tu determine lo tu garja thib lo hempre farman bangke la pene tum chini pame ka dak karbe long karbe society ke divided polote itumone je lai ka doi pangrum bonji la pen non
non ke do bom party to shortcoming do an nili pudam de atum tek tepi no pudam de sida la tum long shortcoming do koksi pa prang model la shortcoming amuka alang tum long kadure amuk doana bangali tum non itum long da klai kadure pa weder pensi si united movement si united struggle so ponje brahman se nili tum bange kamatha pon kali ja semet ke mupu conveners bahini ke haidum da jai pon iglo je autonomous people's movement like a political party jong kali like a socio political la social revolution organization benak la sirada tu ben kacerap situ ne dim bang ke la henlo je ili tum ningkan flikep bra hini ningkan flikep bra ke thom che song det pen la pen ke la song bong rathur paga kache song da dulo la pen ke hili kaman ot proof pen kache song da song proxinar kep tak lang edo la bang so hemprek pinianta apong state government le punon central government le punon state central kachari a party tum apong nang chong thui wer la sona pa chong thui long le deji phanke a hem phu mate constitutional rights ke long nang chi a rada tumbang aning pung pen halana ka chong thui a song atum phan ke chengsi bangke onang kokpo la pen la solong ri ka chipa jogji phan bangke non arjabra pen nang po la bangke chengsi si matha nang po hini bangke ko lang thunang la bangke il tumalong ri adui ahoy nilige na hok ta ning je verlo je BJP tum bangke hemprek ke pipelo non ta BJP tum hemprek ke hang po men pen crore of rupees khorosi ka preka song pen atum Delhi pen eta dambom hai Delhi tum theglong sita ahok pet ili tumalong ri long bang lang thulu plute hemprek ki PG kali la tum ke la kelong tanga district da ki free kam si claim la keli tum 2021 so give and take a MOU alam le lang dam ta la pulo Doramla constituency long 18 polling station jitu non nogang ka parlo ponji phanta la tum bor ibom la ta isilo is hapuni hang na thule lang dam sita long ri adui ahoy ka pathir long le deji phanke BJP government dome a conspiracy thepik la pala policy doje karbiang long along leke puthot angkang pa bithuna lang pu bangke lasi 1951 ningkan la bangsoli tuma long ri ka chelong tang adui ahoy teng pen thir thip nei pu bangke ili tuma khei phansi ka panong ad along ri la so long ri adui hoy ka cherai kom long bangke rad atum da lakan har jabdun thip nang po soni bangke son thom bang ni pui ke la helo je ang tan pen aron re pen karbiang long nang ke dohup arat atum ajoinis amuluk ajoinis influx la so ajoinis pinike ili tuma political power bangke ili tumari deng ke do nang je dim bangke bang khairi deng si dam rong lo la so joine si pinidak varsai kelong development activities le punon ba ka prega khe ang tanmen ke bang so tum si transfer det lo sakuri kelong phaida bang si ong munak lo contract kelong phaida bang si ong munak lo apot si pini kereng me ke do ke thak ke chu ki jun hem ka sikim garia dor ke su pen chenglok ang tan pen aron re pen ke bang atum akhai si pini bangke karbiang long akhi adat pen ke halatum si plang irong lo halatum si ching thur irong lo pulo tangte la so ili tuma phana pandong atangka ma akhia dat karbie tum si plang ini pu bange ili tum chingrum nang kokpo ke thoma bangke karbe khe baching thur inang pu phanji tu ke wang aningkan wanga council budget central sponsor schemes le punona sona package la haita ili tum si chicholong ni aposi la so ili tum akhe along keron ke ba kapache tang thek la sona bang phu dum han si la council kapachari aja kong ili tumar rada phan kachapa chiri ji aja kong ta ili tum bangke khodai thek nang kokpo nona sona bang pulutang te la bangke ili tum contract talong dun de sakuri talong dun de pu hang dun jo mat kape haya bangke hula Delhi dispur bena ka control la tuma putola tum han si pa hai dun bom pulo de karbi khe ching thur thelu laki ninje dak simi apot si ili tumari deng si kachari ja kong chewanji plotang te government ke larvek nang kok polo so government ke larji longke rat tala bangke ang diang don ili tum do thek nang po ining ki pung be si tum ang diang don do thek ni lalo la si do ana son ta me ili tum khe ka ching thur ijilo ma si tum lana inang po la pena ko lam thunang non education system non ili tum pudame ha ASC KSA adin hut provincialized that pen karbiang long I school mukha ke congress adin hota I hum the provincialized claim kle non BJP adin the I hum school college the provincialized claim kle lata bhari magube melam six schedule district fund bank special provision do 95 MOU teng pen si education power da nang P8 lo puwai fit sita la 2017 na education act pule punon 2012 education act pule pun hada ka tok dak lo je separate notification will be issued for mane six schedule district hada mata pudak at state government tum chini je six schedule pan ke separate executive legislative acha kong itum P8 lo
62 la constitution the amendment adlu state penjong si ladak na interfere dun wrong pulo tang te la bang chokche pahala tum chini hadak secretary chief secretary pencheng logang tonta si tame non bangke la so a education system tame mane bang systematically si non bang sob dispur penang control thurong lo a lo bang padukok lo a pawara bang pre unedet lo constitution long tok de posi sita hadak besi bang nang control thurong lo la so aja kong mukhail tum ka chelong ne phan plo tang te rada tum bang non APM non nang cherab dun vegnang po la pen APM ben ba ni tum ka clear si pu ili tum mane main focus itu party program a policy everything that itu focus ji bang ke lake mane government atum kar benglong kachari ke claim ke dam ke chokche lada ka CMEM atum det chudet la tuma humporti an kar benglong che paboi hubuma rat tum paduk det rat atum pini dawai imu muni ka chonam nai bada EM hem line pa patina ngarat lo pini bangke hala so system hala so ke chokche political a trend bang thuke lake lar vegni bosila so system ke larji fansi rada tumbang ni tumlang sherabu nei la pena bangke non aku ke thek thulong mo bedu ji puluke longri adui ahoi lai khe issues do an fundamental khe issues do an bangke rada tuhon pachiteni derlo non bai kunat pelok pachiteni ke uruloi besi pachiteni kunat pelok pachiteni ke self help group ke sek mesi pachiteni nili bang pulo nijut moina nijut babua asoni endu nangne dengdu nangne plenili pugali bal hai PMAY hem dengdu nangne pule halake government of India schemes lake party schemes kali aposi government of India being the citizen of India itumta central government atum kipi kapajir ason tina beneficiary schemes ke arona teng bidum long weg nang po sita la so a schemes ke long dun ajoine pen itum akhe pen itum chekak da ka bang si chokchi lalo tela bangke vir idet po apot si halo se schemes magal la an so se long thuna lang pusi tum bangai che song thuni aposi rada tum lahai khe issues pensilon APM long bangal ga nang cherab dunang pol la pen nili tum pen bangal ga clear sirad phan pang daglo je APM ke ka che song chun che tik ke la ke akemang chun che tik ke deme ka che song ing tonte akemang chun che tik ke la ke state government phanoi kroi kre la pen ke central government phanoi bangai kroi kre la sinon e phrang ke claim ke damji Phana baga nitum PPI issues ma take up ji policy ko sonjima prabjin pe nitum banga central executive committee dopo hala dak chengwai ponsi ing tang kring mane people's self movement la sukang thorji phan mangsuni tum banga chisik pon